Vuin hi December ni sompariat sang ni somni panga ni a clear tu le ngai thatu te chibai le vek ule kan video te to thlengin min lo clear sakin min lo ngai thak sakula min lo like sak ve ngei don ya heroine le anei tua pu mi pathum man Excise and Narcotics Department chuan December ni somparuk sang ni somni panga thole ni tlaidar nga khan folklena heroine gram zathum somli pakwa hong zani somle anei tu nia pu mi pathum zorin sang kum somthum pahni sanof la lian zuala lungle chan mari veng lalmangai sang kum somthum pakwa sanof frang vong late ke section bung kon veng thar le boy chhuat pianga kum somni pakwa sanof chon air late Weibula falam Chin State Myanmar khosamek ni in chal te anman heroine nei to te hi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 to chanin tu boy siam sakan ni a December ni sompar sari sang ni somni panga a Special Court NDPS Act a shruai ngalan ni uluk taka thoro ganja engimosa tanman Excise and Narcotics Department ENND serchip chuan ni sompanga thla sompani sang ni somni panga zan khan ganja uluk taka thuruk engemaza tan mana ENND te hian serchip chan marivenga ganja hi gram za somthum pathum point pariat panga anmana anei tu nia shiat la lom zwali lawar chan mari nia in soipo man ngalani thudon danin heng ganja te hi plastic thuthleng niam ke chunga uluk taka thuruk ani Agriculture Department in Digital Crop Survey kalpui chatbang in viable che somruk dong Agriculture and Farmers Welfare Department chuan tun nai Kansas ki 2025-2026 part 7B nwaya Digital Crop Survey DCS kalpui tha lo man chu kharif 2025 atangin viable che somruk andong Agriculture and Farmers Welfare Department Minister PPC Vanlal Ruata Soidan chuan Kharif 2025 hi rampuma kalpui turin mala kani a Government of India chuan state changchang te chu district ina digital crop survey nei turin ati thu asoi survey dan hi chithum awma milestone 1 a hian district ina khopakhata digital crop survey kalpui turani crore somnga don theina ni a milestone chua hian district ina khomza da tanga 25% a survey nei turni in crore somthun don theina ni a milestone chia hian district ina khomza da tanga 50% a digital crop survey hi nei turani a crore som panga don theina ni Mizoram hian milestone 1 a hian loman hi adonga India marchak state tanbik viable che som pek bel anye wangin bible che somrukhi andongani he poisa hi Agriculture Department ta turbik nilavin Planning Department chuan antrul angin amangdona Agriculture Minister PPC Vanlal Ruata chuan sarkar ta na hetiangza sum an thok chhuak chu an lom hle ti asoya hemi ta na thok tu te inpek na le Revenue Department te malak sakna lom thu asoi Chief Secretary in angai poimo shang sarkar na thok te acha Nimin ni sompasari khla sompani sang ni somni panga Khan Chief Secretary Kilira Mina chuan lunglei tlo in sarkar pisa ho tu head of office tenen DC conference hall anin koma Chief Secretary sarkar lai puidu dan anga rammi puite mamo ngai to na le mason na na tho shanga ti turlen chua ani theinan ramana kim changle felfai tak aw matul thu soyen department shang te chu an na tho na tura le mi pui rongan bol na konga ramana fel tak siam turin acha Pukilera Mina chuan Dutch Goa Nwaya scheme sompasari kaltlang mason tluan tling om theinana malak na po mamo bulpui masapani in kalpona kongpui thale in biak pon internet tha om theinana ruam man na siama mala turin district thunei tu te chu acha khotin le mitin thleng phak ruam man na le mason na a om apoimo ati Shriselna zirna le nun khochwana tana khwale tuite mamo shang ani dan tur takle ahun taka pethei turin department shang chu theitop chwa tur cha in Chief Secretary chuan ramana fel tak om chuan sarkar malak na shanga masona tluan tling le hlo tling jok om theitur thu asoya lunglei DC nafnit man chuan lunglei district din muntlang puile district chunga sarkar malak na langsar zwal atar langbok Rangva mual phunchong le tuikhur hluzu te endik tir thale don Excise Minister pulang nging leva mar chuan nimin khan apisa a thuthar thedar tu te koma aizol dai nai rangva mual phunchong le tuikhur hlua zu te laboratory endik chungchanga
avoi thumna ta na endik tir le tura mala kani thu asoi pulal nging leva mar chuan hemi chungchanga zona channa hengmuna zu te hi mishing hrisel na ta na hlom tan sha chian ani theina tan Delhi Central Laboratory a endik tir ani to a tum ni endik tirin result po andong to a mase a quality a in thlau em awangin a tum thumna laboratory danga endik tir le ani don ti asoi excise minister chuan tum ni kan entir to a result in anglo ve a tum khata quality a chle a tum khatanga a chelem lo thung chu wangin chorwala a result khai khom theinan laboratory danga endik tir le ani dona hemi nuwa chuan endik non le ngai to lovin adin mundik zo ka sha thei to dona mi puisha ta po apuan zar thei to ang ati niza in hlona thlakna ta na VBG RAMG Parliament House Phar Congress in tha antilo Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin VBG RAMG Bill chu nimin pia lok khan Lok Sabha a pharani a hei hi MGNREGA thlakna tura duana ni a opposition party te chuan hei hi an du lo hle ni in MPCC chuan nimin khan thu thar thedar tu tima a ansoi Congress Legal Cell Chairman Putiti Zauthan Sang ex MLA chuan kumsang ni panga a Manmohan Singh hawa ni za in hlona dan siam tunthlenga India rampuma man hi thia a thlak tumani a nimina parliamenta bill phar ani hian opposition lamatangin soisial ne sataka oma kumsang ni panga a MGNREGA ni zain hlona pasani laya party zongjong in lungral taka an thlopi ala thato ka an ngaya fingtakle thiam taka duan BJP ten aya dan thalole mi puinek chep tu tur hi thalo an tiani ati bill thara hian hatho hun hi ni za tanga za somni panga a atisanga ma se an thokim lo po in right anga claim thei ani to don lawa state lian te chuan 40% an tum thei lo tur thu an MP te kaltlangin an soi ngalani anti Putiti Zauthan Sang chuan BJP sarkar hian India ramathil thatak tak lo ti to tu le inpum khatna lo thlen to tu te malak na hi zozo en wai ria an mani malak na anga kaltir zel hi an tuma tuna ni ze in hlona po hi kumsang ni panga a Congress sarkar in Rahman kumsom ni zet hlotling taka local puito kumsom ni zet hlotling taka local puito ni a kumsom panga chunga lo hlok puito po kha mishing billion somthum pakhat zet ni in cheng bible chesang ruk zali zet lo sen to nani Congress bulo tran to ani na hi tire turin aming hi thak dang lama nakin nuwa anti ang takalan tiran tumani ati Congress Legal Cell Chairman chuan Mahatma Gandhi hi India nampa ni a direct takin an soi sel ngamlo ma se zoya aming tire hian tum em ani Mahatma Gandhi hi kumsang khazakwa somni pali khan Congress President lo ni to ani a aho hian India zalen kan mu a heti chung hian BJP te hian Congress ni na lai kha mulianin thiam takin aming daina tur hian ma an la chhozel ti ha chiang em ani MG tilar ain rama tilar hi andua MGNREGA ti po VBG RAMG in an thak don ani atibok lunglei a second hand zwar tu ten LMC office kai turan dang lunglei sabji bazara in phochin second hand zwar tu te chu LMC in Christmas bazar siam lunglon muala in pho turati anni a second hand zwar te hian hei hi an du lawa wangin nimin jing khan anin zorna hmuna police kalin an thuam no pho te an sing saka second hand zwar te hilung oil lovin bazar atang hian kongzo in LMC office twala an pung khoma heta hian LMC staff te office kai tur hi an dangani Central YMA in Kongsiam Enfia Nimin pia ni somparuk thla sompani sang ni somni panga khan Central YMA President po Arlang ngita hovin Central YMA Road Monitoring Team te chuan konpui le si phir in karkong black topping na tho me kan ena helai kong hi BRO nwaya contractor BRN Infrastructure Private Limited ten an thoka Road Monitoring Team te hi si phir lungdai sentlang Serkhan le Zanlon branch YMA ten an lo troi omani Central YMA team te chuan kong siam mek hian du thua sam lo hle ni nan mu a an kong siam po hi thalo hle ni nan mu bok BRO le contractor te chu thataka siam turin an shila siphir le konpuin kara
branch CYMA te po an huam chunga thataka vil turin an cha bawk BRO chief engineer le contractor te chu tunkar zirtop ni hian central CYMA office an leng turin an kawani samagra shiksha hnuaia thokten hlo la kan chak to samagra shiksha hnuaia thokte chu November sang ni somni panga hlo an la lelawa hunpui indu tholai ani wangin hlo la kan chak to thubeng warna an shil samagra shiksha hnuaia thokten beng warna an shil danin lo an lak nun bera ni sari chung hlo kat sakan ni tuna hunpui alo thleng chhonen November thlo an la lak lawa wangin sumle pa ya harsana an to phani hunpui ani chawa wangin hlo an lak chak na zual an hlo lak har chung changa samagra shiksha hnuaia thokte chuan kan hlo atlem to kara a hun taka hlo kan la theilo thin hi chu a shom thin ngot mai anti ambulance khaltu te an lom India rama mundang ang bokin Mizoram alir thei punchak ema wangin traffic jam ane sa hle a heti lai hian damlo na wanga rigrum thila damlo phurtu ambulance khaltu te chuan traffic to takara po lir thei khaltu ten kong an ken sham shama wanga an lom thu an soi ambulance khaltu te chuan aizol khupui chung chu rigrum thila damlo damdoin thlen pui vat ngai an phur chang chuan lir thei atama wangin hunan mangrei shit thin ne an chiat thu an soya heti la hian ambulance siren ne na an tlani ro chuan ngai poimo an hlo hle ti an soyani cheng vibe che sumsari pakhat point paruk pali hu rui hlo halral to tun sarkar chungin excise and narcotics department END in cheng vibe che sumsari pakhat point paruk pali hu rui hlo an halral to nimina thu thar thedar tu te komna excise minister pulang ning laba mar chuan he thu hitar langin END rui hlo man courtina chenfel to te chu halral thina ni a tun sarkar chungin trumthum halral to ni a heng rui hlo halral te hlutna local market rate chu cheng vibe che sumsari pakhat point paruk pali atlinga rui hlo halral dan International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2025 June ni somni paruka cheng Bible che somni point pani pangaman halralani November ni somni pakwa sang ni somni palia cheng Bible che som pakhat point panga pathum man halralani khovel hwa parui hlau dona ni International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2024 June ni somni paruk sang ni somni palia cheng Bible che somthum pakwa point pariat paruk man halralani vaireng ti o daily Christmas karle me hian Christian ti hunpui Christmas kan thleng le don ta a Christmas la tura hian mitin ten Christmas kan man chan kan shiat non fo apoi mo hle mai Christmas hi iso Krista pian chamlom na ni wangin hlimhlop zong alak lo athale a sa khwana hunpui ani angin khuvel thil taka lom tum hi arem chang lawani Christmas lo thleng tura hian mitin te kan ril ro thoveng china in sha thiam na po na sazo kan nei fo china thilom takani rwal hian kong engkima film khurne ro kan hlam chia theilawang Christmas hian midang te tana thilpe khi akeng tel thina hei wang hian to chunga po midang te tana luan chhuana te war deuh theila adu hle mai hlim taka Christmas lo thleng tur hi mangtheu turin vaireng te o chuan mi pui zong te hne na du sakna kan hlan tak zet te ruihlo thi pui mi somriat pariat to kumin sang ne somni panga chungin Mizoram arui hlo wanga thi mi somriat pariat anom to a excise minister in thuthar thedar tu te ashil danin kumin sang ne somni panga chung arui hlo wanga thi te hi mi pa somsari pali le meichia som pali anni kumin chunga rui hlo wanga thi tamber thla julaya mi som parukan thi a meya som panga thi anom Mizoram thaile theira tangin local beer le wine siam thei don Excise Minister pulang ning laba mar chuan zu khapna dan siam thatna Assembly House sa March ni somsang ni somni panga pastak the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill 2025 noya grape le Mizoram thaile theira thlan chwate mangin local beer le wine siam the ni don ti asoya asiam chwa le zor chwa dan po muma le thazo ka kalpui tumani ati a The Mizoram Liquor Prohibition Amendment Rules 2025 chu October ni khatsang ni somni panga khan gazeta chwa ani to tia soibok
local beer le wine siam chhuate hi zalen taka adu tu in lo siam ngot thei ani don lo ti le selection committee din felani to thu excess minister hian nimin chuna office chamber thuthar la khom tu te akom na asoya department how tu te chuan permit deal na hon ani to thu le deal an la omri lo thu an soyani excess and narcotics department chu Mizoram sarkara department mason berpol ani thu le khutlanga swalna then fai konga ankova mo phorna omte theitop chwa bein patrolling nei thin ani ti asoibok excise minister chuan rangwa mual le phun chong zu din mun chiang turin phailam laboratory a tum ni enfia tier to ni a atum thumna tan laboratory danga enfia tier le tumani atibok the Zam Times article tuayan pung thar hluayem ni by Dr. Sil Rampana Mizoram ageyom zat population chiang kwang takasha the ni lawa chiarpuye mo statistics manga record mo tur omlem lawani mel chuti ralin Mizoram LGBT community anom thu sha tani a ani han har sana sang an tok meka mi pale mi pa me chia in ne phallo chungchanga te caution le society la ma changin har satna an tok chin Mizoram hian mi pale mi pa in nei me chia in nei hi danin akhaplo thu India Supreme Court in apuang to a mase Mizoram LGBT chanvo hum hal tu dan om velo tlat thung Mizoram demographics clear masa ila population magtadwai khat singkwa sangsari zatni paruk mipa noi nga singa sanga zathum somthum pakwa meichia noi nga singli sang khazaria somruk pasari sex ratio mipa sang khazela meichia zakwa sumsari paruk anom LGBT community hi Mizorama an omnual mai ma sen tamdan dik takshia tanilawa kaushan sang in LGBT chanvo hum halna do dalin an ngai poimo lo thu an lo sui to chin wangani Mizoram sarkar chuan LGBT chanvo hum halna tan engma ma lian tham alalari lo bok Mizoram hian mi pale mi pa in nei mechia in nei hi danin akhap lo thu India Supreme Court thutlok na shevek maila sarkar in Mizoram LGBT chanvo hum halna dan engma asiam ve tlatlo achan chu Christian za asumriat pasari point pakhat paruk omna kani wangle Bible kal song ani wangani Mizoram LGBT din munthar ber chu India ram dan noya homosexuality aphal rai to nuwa Mizoram har chana lian tak om lo lain mi puinol pui pompui na lama ero har satna alom na sa hleni LGBT din muntlang puya chuan homosexuality legal India Supreme Court thupe ka oma nei thumun nei in ang same sex marriage unregistered cohabitation madanin alo pom thung gender affirming care legal ni ma se danin a khapchia lo censorship no censorship Mizoram sarkar in dana siam lo hate crime protections no protections danin tarlang lo employment discrimination unknown Mizoram sarkar in dana siam lo tlat Mizoram sarkar malak na Mizoram sarkar in State Human Rights Commission adin Human Rights Hum Halnan Commission hian LGBT din hunthlirin ma aladon danin ahum hal theina na ti ani Mizoram mi pui ngai dan LGBT dawdal na le ngai theilo na alatama kumsang ni sompariata survey ya 91% dawdal tun kumsang ni somni pali thleng khan Mizoram LGBT chanpwal hum hal tu pon la omlo Mizoram LGBT din munthar bera chuan har sana lian tak omlo ma se mi pui pom tlan na lama ero malak toral tam hle a September ni ruksang ni sompariat khan India Supreme Court chuan LGBT community chungchanga ngaidan thar ati chhuaka Section 377 of the Indian Penal Code chu constitutional lovin apuanga he dan hi mi pali mi pa meichia in kopte chu thiam lo changa lung ina khung theina danani Section 377 of the Indian Penal Code hi British hun lai dan siamani a nu panun dan kal zonga che swalna chu mi emo ramsa emone na in nei chu thiam lo changin lung ina khung theiani he dan hi mi pale mi pa meichia in kar in lai chinarem chang taka nei chungchanga shemna tan man ani chin kumsang ni sompariata India Supreme Court thupe ke ro chuan he dan hi apai bawa
dan omze nei to lawani ti na puang he thu pe khian mi pa le mi pa me chia inkar in lai china chu danin ahum hallo awangin adik lo thu a soyani hei hian LGBTQ mi te tikna ado dala wangin an chan vo pong swal tu ani ati India rama he dan hi pai ani nuwa mi pa le me chia inkar in lai china rem chang taka nei chu danin aphal to ti nani hei hian LGBTQ te chan vo hum halna konga ma ason pui hle ani hetiang hi ma se Mizoram bi ka chuan pathian nung ring tu kan ni wangin pathian du lo zong chu kan trom pui tlat zo kani Bible in engtin nge soi ilo thlir te ang Leviticus bong som pre cha som ni pani mechia angin mi pa ipol tur ani lo thilten omani Leviticus bung som ni chang som pathum mi in mechia amut pui anga mi pa amut pui chuan thilten om tak anti ve ani a ti hlum ngei turan ni anthisen mo chu an chunga aum turani rombung khacha somni paruk le somni pasari chumi awangin pathianin za thlak taka hur phalin a hoisana an mechia te meu point anum dan pian pui chu dan lo anga om turin anin tidang lam si a mi pa te point meche man dan pa ngai ban sana hurin anin i ta mi pa le mi pa thalo takin anin ti a an swal man mu tur chu an mani an mu a Koren thon khat bung ruk chang kwa le chang som ani le mi fel lo te chuan pathian ram an lo alawang ti in shelavem ni le bumin om su u in ngai mang te mo milem betu te mo uire te mo mi hur te mo mongko hur te mo ruk mang te mo mi duam te mo zurui mang te mo mi haw mang te mo lebru te mo in pathian ram an lo alawang heng thu wang te hian Mizoram ma chuan LGBTQ+ te hi mi puin pomzam har sa kan ti ni zai thiam lerin tluang awar te in soi ma sela ka ngai don chuang lo ti hla sak ang mai in kan zoram bi ka chuan LGBTQ te dikna chan vo hi soi thin ma sela aso don chuang lawani mel hle restaurant na thok pakhat chuan tu line twai sa reng ni lo in ti twai chop an pung tharna satop ati a pian tera tanga twai sa reng tele piang swal te hi kan musitin kan diriam tur ani haulawa kan chum dol fo jok tur ani heti la ya lo in ti twai chop te ro hi chu nu le pa khotlang NGO le kaushan hote hian kan do dal ngama kan do rem ngam angai zo kani real service kan nei to le ngala phai ram rel ang khwan kan mi pa ho hi rela poisa khon rem chang chhuan lama mangin inti twai chopan pung hluayang te hlo thonom ta hle chu wangin tun hi kanin ven thathun lai takani e mi an volum le ta emni bai Dr. Silal Rampana Zalen News kan bi zok chu heti hian alo in zia ka Silal Ram enga thine chungchanga VDP mi pasari thu zofia turin police nan la Silal Ram enga kumsomli pakomi farkon chimveng therekon ami chu tukin jing dar nga vel khanan chena ina thia a thi dana thilfel tok lo om ne sha in vo in khana ruang hi farkon damdo ina postmortem ani nuwa vo in tlaya vuiliamani ti ne in ziaka zalen thudun na mai polen tarlan danin Silal Ram enga hi Myanmar akala hei hi farkon VDP ten ring thlelin alo holam chu an lo changa zanrei towa zufun engemaw zat akuta tanginan mana Village Defence Party VDP ten thuan zofia nuwa an chene na motorin an dali a zing daranga vela aboral zuita ani achung te chuan he thina thila hian thilfil tok lo thina khopa kutin thlakna thleng nia sha in FIR an theluta farkon police duty te ba ka dungtlang le champhai tangin police tamjok farkona kalin Silal Ram enga ruang chu farkon damdoi ina postmortem zui ngalani a police te chuan he thina thleng chungchanga hian farkon VDP mi le sa pasari te chuan thu an zofia nuwa heng mi te hi champhaya thu zofia zuetan farkon atangin an shwai ani Silal Ram enga hi tun malama rui thei thilawanga an khotlang shwai tu ten an lo zil how to nu ni in thudana chuan soi ti ne in ziaka he thu ka chiar hian tuiral airfield venga tlangwal David lalmal pui en laldu sakate chunga thil thleng khakar chhuak zoka chuti rwalin man kuma mission veng thlanga thil thleng mim bung khwa a kolkul tlangwal lalrem liana twal thi thule ngopa a papakhat twal thi thu te kha ka chhuak zel boka khang zong ten le tuna far ko na twal thi na te hi ain angtlang viau bok nen in seru devin ka ngai twa zui wangwanga
pusila ram enga hi tun malama ri thei thila wanga an khotlang roi tu ten an lo zil hau to nu po ni che enga tinge anun na hlutak lak sak ani khera nun na hi za tur sin pathian chawlo chuan nun na hi tu ma pek theile siam the nilawa chung khatpa nupui fanau nei mo phurna sang tak nei ani le ngala anupui phei chu thidangin engma shelavin akhong pha reng nge a avatu te hian hetianga khoi khi an du ve angem thil ati swal nge ni po in engwangin nge thunei tu te dan king ko tu tur te kuta anlan mai lo kuthak theina an nei reng em ni tu thu in nge anun na an lak sak an ni po in hetianga ti hlum hi an du ve do nem ni khoi nge dan mangin i han te ve reng te ang Bharatiya niya san hi ta bene sa hian mobrul in soi saklum chungchang hi chiang takina soya bene section 103 sub 1 a chuan in soi sakawanga thina thlen chungchang a hian dan lo anga in soi saklum awanga thina a thlen chuan na taka shem theani bene section 103 sub 1 hi chiarte in soi sakawanga thina thlen chu hetiang hian shem theani shem dan tur chu thina thlen awanga shem na chu kum som thleng she taka lung in tan emo dam chung lung in tan emo thina thlenga shem na thlenga pek the ni a bns hian mobrul in soi saklum hi aphallawa danin a shem thei ti na ni chu hetianga in soi saklum ching te hi court hian mi pakhat tal thiam lo chantirin han khai hlum ve te sela o hetiang thom hi are deuh duk nge yang tunma in police ten an mi man te kodan thlak fo chin ma se an har chwa to nuwa chuan an du to lawa an tingai to heklo VDP emo JSC NGO emo phei chuan tu ma ko thlak theina an nei lo le zuala engwangin nge thunei tu te po hian mi torot pui le minun rong pui hi VDP JSC NGO wa te hian an da thin le Christian tamnarama hian Al Qaeda and Taliban rule hi avan hlwar ve Al Qaeda and Taliban nun rong ro walu tukhavin an mi man le an me chelu khu burkha khu thadu lo an man thlengin rong taka soi sa in an lu an tan mia zel thin hetiang kal phung che hi ani kan zoram Christian za sumriat pasari point pakhat paruk omna a thil thleng thin hi awa hanra thlak thei ngai ve Al Qaeda and Taliban nun rong ro wa utsuak lu tukhaw nen enge danglam na om chuang pathian an santur chu thumun rengani mi tu po in thil swal tin chiang taka man po ni se achunga ati swal phutok dan ro rel na lek mai turani lain swal na nei velo ang shima mi nun na hlutak lak sakani le thin hi Al Qaeda le Taliban rule nun rong ro wa lu tukhaw che dan ang chia anila vemni pusila ram enga hi man ni ma se kuthla kher ngai lovin police kota anlan mai turani englai point police duty ka turan om rengalom a main sil haulo tok photo poni se chiang taka ati swalman ani to beranu thi thak thlenga enge talfiak ne na dop kher ngai a thi to nuwa phei chuan engtin nge in puan thei te lulang VDP kuta om to bel chung sa ani to ber chuan ngai thatakin India emo police kota emo ngai thataka hlan ngal me mai turalom ruihlo che sang kan to na konga hian in ngai twa chiana kan film khur hle angai Al Qaeda in Taliban rule ang shima firfiak taka mir thei tak chunga nun na inlak sak thlenga kan talfo thin lai hian ruihlo wang hausa in chek arbom thei chin du lei thei ho zalen taka an hoi pir le fo thin kan en liam le mai thin si te hi talfiak kan lek ngam thin rawani chuan an laka po zakka wen talfiak lek ngam velo lo ila voi khat chu Aizawl district court ta in lan turnu pakhat nau te puwa standing up phone te zwar an man ka zota enga tinge nau te nen katia ani chuan he ka in lan na tur magistrate hi afel bik riawa mir thei zu zwar chan chhuak tu ni a anhe na kher hian kakal ram thin ati asoizel danin mir thei eizon mu mal nei lo naw nenan ni sen sakara in zwar ho manin kan tan tir waka alian thama zwar kan manin kan shem ngam le tak thin si lawa chu wangin khongai in ngai lom ati ti in min chang mi mai tunlai rilo kan to na konga po hian rilo zwara hausa ton to ho chu VDP hian tu ma an wak hlum ta kan la shilawtlat mire thei berve tak clear ani wak hlumala omni khovel hi mire thei te ta na ni vela vemni chu wangin sarkar thunei tu tele rilo do pol sang te hi kanin en fia a hun tak zet ta ani film khur lo taka hetianga Al Qaeda le Taliban rula kan la kal zela ni chuan atwar tu chung khat wale wang tu le fa te changa so khok thalo thlen hun awmanga
azwal zo pui violent hlo ti din mun kan thlengang ti a hlo thon om ta hle chu wangin khotlang malak na anga tu na kan che thin dan din mun hi chu Muslim ferfia khavin lutan beheading and decapitation an mangthin ang tho hi kan ni ti ila adik ber ome sarkar na hi asang tel kan la to a atling le tlak te fair takin an lut thin baipulal do ma chief minister government serchip college in an college campus sa fourth winter kam cultural fest and buat sai nimin aman puina chief minister serchi bial to emile ni bok pulal do ma chuan tun na ya zer line up pangte zinga hun ka mangjeu zewa teimak le tumro trul zia ka shilmol mol thin kumin me thla khan mizoram chu ziak le chhar thiam vek na fully literate state ta kanin puanga India a masaber kan ni amero churam pum hop in el changchanga namdang te kan phalo hle a achan ber chu national exam a kan tribal puite kan tuklo wangani na hi chu a oma SD kwata po kan no khat zo ngai meu lo kan te mak na le tumru na hian min try thleng phak thin lo zo kani ati chief minister chuan zir lai te tan Mizoram State University kan kalpui thwai dona Mizoram Engineering College lungle mi chu nakumatanga class chantir kan tumani ati a ZPM kai shrai sarkarin na asang tel an la to a atling le tlak te fair takin an lut thin ni na soya thlai thar panga a support price pek vekani a patei ma le nu tai ma chuan sum an lut ok oka mani kya din tuma mala pomtlak project nei tin he na apung omlo da kham ngai bok si lavin bana kai lon an pe bok ti soyen sarkarin mitai ma le thokrim te tana mason thena kongzau taka an sia la hian thlai te chok chu an lo in buat sai lawang ti an hlo thu asoi ole khati zong kha tun chumata na kan puan theite chu ni le report mai sela min lo thler saka min lo like sak chin tu te chunga kan lo me